Nami amukela eka Tsonga Rap Talk Show. If I was a subscriber, make sure u wa subscriber u tlhela u khumba na notification bell ku ri u nga saleli ndzhaku loko ni uploada ti-video. So guys, loko ho cheka nyana the past few weeks Mthimbani u ta va na gig leyi vitaniwaku one man show. Loko hi cheka hi le site na K-Nice u ta va na gig ya Phati ya Misava. If u true fan ya Tsonga rap u nga va ka u stiva ku ri most of the time K-Nice u start gig ta Phati ya Misava. Last gig leyi host with K-Nice a ku ri ya 16 June laha a ku ri na battle ya Zayla na Mthimbani. So after gig leya Mthimbani na yena u ve a decide ku ri yini na yena u fanele a hosta one man show a hostela hala Phalaborwa a home ground ya yena. So lexi xi endlaku ku ri vanhu va ri ku vulavuleni ngopfu se ku na ti-rumors already ta ku swa endla K-Nice na Mthimbani va nga ri kumaneni eka nkarhi wa sweswi. So na mina loko ni cheka ni na swi vona ku ri ku na tension between Mthimbani na K-Nice. So ka swi nga se humela erivaleni kumbe so ka swi nga se voniwa hi vanhu vo tala, mara loko ho cheka guys already se tension yi kona between Mthimbani and K-Nice. Lava va followaku Mthimbani na lava followaku K-Nice loko mo cheka khale loko K-Nice a posta hi Phati ya Misava hi xitalo Mthimbani a ta commenta ka ti-post ta K-Nice just to comment a komba support. But now loko K-Nice a posta about the gig ta yena Mthimbani a nga comment chumu, and same thing swi endleka hala ka Mthimbani ku ri K-Nice a nga le commenteni ka ti-post ta Mthimbani. Mara before Mthimbani a announce one man show loko ni cheka K-Nice a commenta ka swilo swa Mthimbani loko Mthimbani a postini, mara sweswi swi tikomba yi nga ri a ku na commentelana. And if na loko mo cheka ti-post ta vona va ri two, you can see ku ri ku na fight la, mara fight leyi a yi la ku humela rivaleni or fight leyiwani ya ha lwiwa xihundleni. Why va nga yi humesi rivaleni if they are fighting? I'm not saying ku ri ku lwa swi kahle, mara if vanhu va lwa hi music or if vanhu va lwa musical hi mhaka ya bet leyi. If vanhu va lwa swa music swi nga vi personal a hi mhaka ya bet ngopfu yaleyo. Ende loko ni chekisisa futhi even na D-Boy u vi na ku sola a ti vutisa ku ri kasi ku endleka yini between K-Nice and Mthimbani. And loko mo cheka ti-gig ta vona ti hostiwa at the same day hi 31 ta October. Lava va fikelelaka ku xava mathikiti va nga ya va xava ka Shoprite. If u lava ku support Mthimbani u nga ya xava thikithi ra wena ka CompuTicket. If u lava ku support K-Nice na wena u nga wa xava thikithi ra wena ka CompuTicket. So ni lava ku twa ka un'wana na un'wana loyi a followaku Mthimbani kumbe loyi a followaku K-Nice ku nga va ku ri na lexi endlekaku between Mthimbani na K-Nice. Ende loko mo cheka vanhu lavawani va lwa na hi ti-line up. Loko mo cheka line up ya K-Nice sweswi ya Phati ya Misava ku na MT na Loli Native and na Sign Free u kona ka Phati ya Misava. I mani loyi a nga gesaku ku ri MT u hlanganisiwe hi mani ku ri aza a va kona ka Phati ya Misava? Gesa kona ka ti-comment u ti byela, mara mina ka next video na mina nda gesa ni mi byela ku ri MT na Loli Native I have an idea ku ri va hlanganisiwe mani ku ri va za va kota ku ri va kona eka gig leya ya Phati ya Misava. So loko hi cheka na line up ya Mthimbani na yona yi kahle. Ku na ti-artist ta kahle vo Queen Tsonga na vona va ta va ri kona le ka gig ya Mthimbani ya one man show. So lexi ndzi vutisaka xona mina ku ri i mani a nga ta sungula a buka Xiphola. Mara lexi mina ni xi tivaka i ku Xiphola a nge bukiwi hala ka one man show. So ti-chances to Xiphola a bukiwa hala ka K-Nice hala ka Phati ya Misava ti tele ngopfu.
ku so far Cannice na Xiphola ku na ku olova xikarhi ka vona ni vula na hi music a vi le ku oloveni even na Mthimba na Cannice ni tiva va nga ri ku oloveni or anything swa music mara sweswi loko ni cheka tension yi kona already so na khensa ku va u teke nkarhi wa wena u langutela video leyiwani.